Rabuni Joshua J, a prophet Joshua J, I saw me free mo, a bread of life. May shall come ama Bawumia. I would ye Christo, Adana di Amu. Men pipe boom, and ye met down and wendy. Nami bisa a rade about many masam. Bawumia ba be president in Ghana. Yera Bawumia, are you ready for be a president in Ghana? About your mutie be Mahama be person. Mention community. I did one was a kawaye. A black house taxi ya. Nansu me se wadi phone nimde. Wadi phone shia will be near the Yaba. And you won't kasa want to be mount class. And I'm so much share me that. Me who say MP NDC Libya will be the crack asamuda. By you the major intimate me from a pet. And my parliament said wadi. And the year Baba talk about now pa and I will really pan. They said they don't bow me and yes or pa over here. Mahama be ye juma pa. Mahama be free ho. Bawumia beba. Abusia so Penny Joshua J the prophecy be ako edema Dr. Muhammad Bawumia any NPP4 enya no kwa wasan e bi ekomadema ye mampeni John Dramani Mahama wo trese enyema bi wo a na nka wo se ye mampeni John Dramani Mahama eya 1 years wanhwe ya saade no ebetimi aha no e wo ne memu ya wo bumi wo trese se Dr. Muhammad Bawumia soon from hunam from bibia no ebetimi asesa pay after se me bampeni John Dramani Mahama edi ni presidency no ewie no Bawumia e na beba betiki baton na wo no and the NPP4 eba 2028 video ni munchemu and me de eba besomo amesro say obemi subscribe to me na de be ona kan wo se ne be na upload me to one first person ya wonsa ebidi kan akabe ebusia MP4 say 30 ye nya cheso it is set at the 1st January 2026 Emma NPP4 enkonkoto aba enyi ne wo ba bedi party no enim de ne enkom hye ene adwenche ne de ebe bebre edi fododo na na ahye enkom edi afa party no na so ka me say enkom hye dodo na na eko edi ma onabo Ken akompreko ejapon tell me no ka say so Penny prophet Joshua J enso aba bonten edi enkom hye bi aba beto ho a enkom hye no awoso NPP4 camp awo kire say Dr. Muhammad Bawumia na monten so ya ebi mo kire say Ghana no eye Christian nation nti eni kwan say Muslim babedi ade was Dr. Muhammad Bawumia bana wo ba no enye Muslim ba ene wode ba nemom eye wono ane nim de na adwene na koma pa ene nyame eta na chi ene nti wo ba enti bibia ne wa NPP4 no betimi aye de asisa nkomhye na wo hye no ekwan ewi eche no kire nyame bia se ye mampeni John Dramani Mahama anka wose wo ya asofo na etwa ne ho ahia no eye asofo bia wo madada na wo mantimi ankyere ne wose wo ya mana nyinti wanhwe ya ebetimi aha no e wo saa tem ya wasan ababusia ma yenkotie prophet Joshua J yeba ya to aso Rabuni Joshua J, a prophet Joshua J, I saw me free mo, a bread of life. May shall come ama Bawumia. I would ye Christo, Adana di Amu. Men pipe boom, and ye met down and wendy. Nami bisa a rade about many masam. Bawumia ba be president in Ghana. Yera Bawumia, are you ready for be a president in Ghana? MPP I am a corner say Bawumia be president me shia Bawumia me nchia ne nsam da me hu ne da obi aso me sanfa me ko Bawumia hoda me ye sofwa me be share NDC for hunko for 20 ka kire wo mo say edua bi ye twa so be fifi na edua ne say ne Mahama beba MPP for kwa insult me di matem mo me face e ma comment wrong obuka chem se me na kom de me ntina be se me hye sanko bo woni ba mo se kom de wo mo me so me da so tias en kom hye ni ye fani ni agro ba me am so ye Muslim ba me am se Christopher bebra ka fa mo se enya dia wo president obenya na Ghana Christian country me a prophet to do so ji a wo nyame aso me dai we ni ho dia kire me se wo bua emu wa ba mu da a spiritual ayi was a register bi eneme na wo Bawumia ba beda so ebe bi ka to so beda Mahama echi na moa na mo TikTok force to me mo me e prepare free so any Facebook dia prepare free so mo tracing ko se da bibi a mo ko pe na mo nhwe
Bawumia ba be president in Ghana any Muslims and be president in Ghana eye papa Bawumia nyans adwene nyame obata na kine de baba be ba cho mutie bi Mahama me posem me nhye komuntia wo ade bi wo na se nka wo ye ebra ka wo start ya na so me se wadifo ni nimde wadifo ni hia wo bi ne ade aba enti wo kasa wo ti bi mawo class ena me so wo hwehwe me da me wo se MP NDC ni bia bobidi kwa kasam da ba ye so na me gina enti fa me pe e ma parliament se mo adi ani ye ba beto abonte na wo pa ena wo hwehwe ni pa no ti se de be ho Bawumia de se opa obehwehwe Mahama be ye adwuma pa Mahama be free ho Bawumia be ba Mahama be gini din amani da be ye kese wo Ghana but ekwan bi a wo fa so no ese won so di kakra na Bawumia wo chance se si ya afi mai no Bawumia me woni ma miensa me ti me fufu a kire wo se we ntu ba be ye president we no because am ye ya kire de ti am je me gidi yesu pay kasa asem se me hu se edutan kase bi sibo na se bia me hu no president Mahama Breso na me hu ne dua na nyini ai fefefa aso na won krabata makomako no e wo 5 branches na fruits e boso ye 3 fruits e boso e ye 3 na bra me hu ye dua ba ko pan ye di kan pan ye di kan pan ye no e ba ye na asofo ko so mu asofo ni krefo brefo na ko so mu so mo so mantimi aso na me ye wonde fo bia me na be possible mu ka se jo hwanye esuem ena so me edisi fo hye da nime Mahama woni mi ntino mi nsum eti duane den wonom de mu ya se abade bodua na krabata edi kan no ate ete ye mu se npa mi asate fom asamo monai o mu to se de kremofo sete ba ko eye Mahama sorry Bawumia na Bawumia te ho na sheda soso te ho ena obi se edisi atade eno te ho but dani mama ti abana de ofifiri mu no beto Bawumia nim na Bawumia ti bi fa ne nsam fa ba no ti ni yi ti asem ni yi na me ka asem da ho ti Bawumia ti bi fa bata na mu na beto nanim ena ewade ma me free sa dream nim me be ka last 2 weeks or so me be ka na me mu se asofo nyina committee akohia Mahama Kabafo nyina se ye wore de meeting ay good e mama dwe ko so se dua na mu sa apre ba nye meeting ta meji aso asemenko e wade akas ye wa Bawumia ba be ye president Ibrahim Mahama ayebi Bawumia we yam so $7 Mahama atiswana yes oba try because nyame amre nyanse mu odu o de be ye bi na asebi be si 2027 our NDC for office and the controversy abeba na numo no and the NDC ahini be dwudi kura Mahama de dia man say onti na nim because be ka se we dua kese tenti da su twai da su sai boy odi an manya bebre beba ba le manya machi no ade bi ho ha no say ka Mahama hu no woyo na difo no nim e wa awrade mu ya so yi ade pachira ontantu mu abontresa me na ode ma me amegyira so akasa eti ne Sunday na me kasa kire Bawumia se saa de na Mahama nye a pass out no say ka kufu ado ye want to be anye me be ka kire msana na adodan kwa kufu ado president of Ghana so wanye saa de no betimi aye kwan sata no yensa wan kwan amma de kan ye be kwa so ma kwan sa hwe na so yento abama no because saa de ni panyina so Mahama be yi niema bebre sa de wo hu Bawumia beba Bawumia ba wo de MPs no bebre beba back MPs Bawumia de beba no me huru wo mo no MPs eche NDC MPs no 30 na ma MPP MPs no o mu che NDC MPs no 30 difference 30 difference in editing opa ji me share Bawumia me meeting da
MPP ni bia nche once ni kurada MPP ni bia nche once se sofu Joshua you once ni nusu me ko mu bi ti bi aseda me hye o matade yesoda me kura mo franka da o mu nchia me da o mu nime kura o mu shoso o mu nime so me nim wo mo but where you spiritual things anyame dia ma me na beka and Mahama so penase MPP for him show say Christopher nyina akọ Mahama da do here the anyame wodi ma enye nipa na physically o mu show love no me physically is no love but spiritual to the make and many apre which is so na make us Bawumia se wo hu me no wa mu makwada manyini me wa mu nyam so mabobra so wa mu me onipa hunu bi na bu se da papa no ka se wanyini manyini me wa mu nyam bi jam na so obi a me ma bi lecturer bo doctor degree e wa London ne America de utimi ka se bi akwada e no utimi ka se me share comedy di me mensia be bi doctors e wa America bi doctors wo London e bi ayi e bi abom degree doctor degree ni ade ade esibili ni America me nya kwalasa me first born e wo 42 years me last born e wo about 36 years 37 me last born wo boy we na ware wa utu eti me odi for Joshua so bi enim say once you redeem so for page the prophet Joshua dey me yi me ho afini pam eti na ho ni sa bomodin so bi dia sem passe bra ye na so ye ntra so e for what one and ansem ready mo to sa na afuma ko hwia de na gusi twa one never stand Bawumia munya wo nyina kire mo to ma Bawumia o will let him go heaven asem de bi wum Mahama wie na djuma papa na wo ye no Bawumia na beto so we ye prophecy before nyakopon kokko e de bro be the prophet Joshua ye so hwe me a obi home wa hwe so a na man ka bia mpa mo nsem na mo ntwa na asesem e wo ye na ejijiriji ma shabkom ma kaswes Mahama Bawumia will come as a president in Ghana 2028. This message, prophetic word, coming from Rabuni Joshua Eji. Mashanko. Bawumia Mashanko. A case of one answer you Muslim, Omubwa. And then the Yamisha. You know the Bumino, Yamada Show mine. Uno Kutanyansa, and Yakwadi. Yidi, the Babu. Fawatu Commission, so the Bendu and the Bemoji. The Bemon Puntu, Shishami, let me tibini winshia. Na me kasikiti bencho na obra anya kwa ntie ni pehunu ntie atesem hwehwe ni nyame aka na na yifaso wo duja awade fa de diso fa da yawodia fa da yawodia Entabusia sene D4 eka ensem ni nyina ene yedi egu ho amamno mesre se ubemia subscriber to na de be ono aka ho sene be na upload ni tumpe won first person ya won sa ebidi kaka ya mema ro so fi se obeja wo comment e wo video no ase e de na fe make I wo se wo pe baby aton wade wo pe baby abo odwumade hu de ra make for too much multimedia e de ama numbers no egu screen as obetimi afa na edwum penifo atwetwe enkomo hye wo bia no ye de ato wanim all the social media platforms so kwa too much o subscribe no like no share na wonyu ebe so enye biahwe that gold enemy din macro